Yo, abusia for any adofno. Mema obibia akwaba sonko ede eba too much age so na abusia for ade chin ade sebia na je se ese foforo na na eba yapno so na se tinti yen so ede ye nyai eche eso ade biara eda na abusia for ene de yi me ne wo kase de je se ya wo mo ewiewia nkwada kidnapping ene awudie no ede nya de se ano ebra se ene abrase echina ene na de chiye ede account because say wo mani abrese problem o ma ju say kwan bia so e wo se wo mo emfa na ene eche se wo no nsusu no de wo hwehwe ne nsa beka no wo beye enu nti say obehunu ne nkwada yira ne de keka eye ehuna ne de ya me no wo ekate 9-year old boy ya eche se ni din a ebebeto edwa eye Philip ametepe ebusiafo wode nensen bi ababatu edwa efa ekwan ya chese ye nanu ada ye akonfo renfo na say ye kidnappers yibi ebebe so eye nemu achese wo mo chichire no ede no ehye eye putuma na chese ko wo mo epe obi a wo mo de no beton de ama no na say bebi a nkomo de no beko achese nyame ene di ne ho afofia ne de woda so eka eye atiasefo asase yi ehum na ebusiafo Philip ede nensem no etu edwa no wo chiremu ewo fa one ne stepmother na ete ne mame ewo eye Islegon side one ba one ne stepmother na ete eye Kasoa achese ne papa nso so headmaster wono all those ne papa headmaster no amu akwada ne chese school die wo mpe ebie nya chese wo yi ne hu edi free school mu ntem no na chese nche ebie ne papa na agese de bi obesa pe school foforo kwan ede ama na ebia bia ya wo no na akwada ne mpe nti wo pe be foforo ede ama na enche chese nka akwada bia school nka akwada yi wono so so ebeko school no ne stepmother na de etiem na wo fa ne stepmother phone a chese odi kokko pie mu ewo bia ya odi agro na chese kokodi agro wo na ebra wo kofie no wentimi amfa phone no ne cover no anka nti okodru fie no na ne stepmother ne ka che ne se wonko na enie wonko hwehwe phone no so no cover no emfa enye den ememeka ho emfa ema no na sese phone no entimi embo ehua na eno na nam so much se wo sign na chie se wonko na wakwa phone cover no what se nkrofuko bi den edi na chie a chese asa wo mo kasa wo mo enoma bi edi wo na chi na wo no ya kwada chese na adwe krampo anyedem anko esusa de hu ya ne se chese mo de white handkerchief akata ne hwene a chese eno anu na efiri wo no mo hu hwi biem de ote ya ne se chese ne nisu tete no na ase ade fitaa bi ewo ne ho enti wo da ne no ho ahwe na ye hu se de bi we de ade fitaa we enye fie na ma yakasa ye de akekere mu we de eti mu se ye botopa na wo mu na akwada ne kire mu ana chese ne ma mesoma ano so won konkofa ne phone cover embran na chese ya san so osoma ne se won to blade enka ho enti ba ne sa na wo hu se baby bia ya wo hye no enye no wo kai se ya soma me ewo blade ho enti ene je so yi blade ni fi ni kotokuo mu ene ene je so wo de esan bottle no ho etete bottle no ho ena je se no nam so ema wo je no ho a wo de ni ti edu mu nti nkofo a ewo ho no ena je so wo mu eso ni mu a wo bi ni kokopie mu wo ye New Wager police station as they say wo de ne nsam no tu jo ho se na je se eye nkofo kidnappers ena na epese enkidnap na brand de ne nsam no etu eye edua no ye nkasebo na efri eye Angel FM wo mo enema ye nya nti we na akwada na eka ne nsem no na achese wo mo ama ne boni a okokopie mu ewo ehonu mu wono na echeche ensem mu ede ema ye ode hye kwaku asiedu na wo chiremu a akwada na ensem o kan ye no eni o say I saw them coming from behind me, but it didn't occur to me that they were after me, so I disregarded it. They caught me and covered my mouth with a handkerchief, and then I fell unconscious. When I woke up, I realized they have tied me in a sack, but my stepmother sent me to buy blade, and I had kept it in my pocket, so I used it to cut open the sack and run away. Not just say everything for akwadano ensem no and no to also ebimosim. I overheard the kidnappers discussing among themselves that I should be transported to a new location because
because by now I have recovered. Not just say ebusuan form akwada no ensem a wote ye ne se nyoma de si ye nunti no wotimi ekoko pie mu e wo sa from Kasoa to broadcasting no wode ne nsem no etu edwa ede ema empenifo anase weja police fo no eno no chese ochiremu a bra chese wo hye sakini mu no wote ye se ya konforemfo yi anase paagefo yi wo mo eka se by this time they akwada yi na niso atetu no yenye ne ntam ne yemfa ne free ha no mo mpe ba bi nye den emfa no enye den enko nti eno na chese wo kai se yesuma mi blade bi ehimi kotokom ti wo yi ya wode tete ye achese wode epe ni tiri edi edomu eno no na chese busuafo ensem a efri Philip ametepe ne ho eba eno no an Kasoa broadcasting eno no na chese say die kidnappers no wo mani abrese korodom a wo maye o maju se kwan bia eso no chese wo mo ebe hwe now die wo mo hwehwe no wo mo atimi akanti hu be yen se awofo no yebema yeni akoye manu wo pa eyiye because ena obehu na ye ko akwada we wa ha obehu ne ehwetwa akwada we ye twa ni passport pass ya yesi ni nyina wo mo maje contract ye yo ena wo mo edi sa bone for some no se de obeya wo banko nkoto afidi mu no na wo ma woni ada ho no na ne wo bo ye wo ba no ho eban wo suma akwada na wo make sure se ba bia wo suma akwada no kono obema wani edi akwada no achi enkakran mma ye nja ye mba no sa keke anya sa dia enuma ebefa ya se na ye ka me say so ani ye nya security agencies e dey na mo ye dey afasa nyoma we enyina ewo dan da ye ti sa kidnapping issues yi ewo ye mayi emu ebekwa ko wie chi ne nkwada no wo ma hwere wo mo kra ekwa ye hweta kwade nkwada yi sa na dey ekoso Canadian nkwala wo mo eba hanum Canadian girls a wo mo ye kidnap wo mo de wo mo nkofo timi bebeji wo mo ntade na ye de ye ntimi nye bibia ye betimi de ahwehwe ye nkrofo se wo mo eyira enso so obi de ne man so otimi bebeji ne ma edi efri wo man Ghana emu kame kwakwa yesa say security agencies no wo mo to bibia asara masa wo mo jeja nyoma mu wo mo ye 𝐊scaped bia chese wo dwen wo a wonte ase mo nso nwaka na mo mbo timamufo enkwada japade nyina ho ba because say ya conference for kidnappers ne wo paagefo no sade a wo mo asori waka no mo nso so mo nye bibi emfa emba se de be enoma ebetimi ayeden akọ ne kwanso wano ebusuafo die ekwe wonso waje nche fan se mi hu for bra ebebesom ye e wo tuma GH comment section like videos no share on other social media platforms as media ene ekia sikapa dasene ebesan edi ehia ebi makram